Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Umentri badipet ia katanat kakot kakya uba AL Rengkar u doktor Amanwar ubadai u direktor kakot kakya jong kasorkar jela. Kila jurip menta kasngi ka knajerik u jemang arjar puwe. Ia ka Nazaret Hospital Shillong. Nakabenta mensengap ia kajing mat kajing tankam jong kane ke hospital. Kane kajing la jurip kalong ban ai mensim ia ki doktor bad ia kinong tre kibla tre met bat mensim ban sumar ia kinong pang COVID-19 hapo kane ke hospital. Hakajuk kapor uba el hek unsale jurip saya ke Civil Hospital Shillong. Lasai kasngi ke Shpaturik Jemang. Namar kane ke hospital sarkar. Kelabun bha kiba syak sumar ia kibayo ia kane kajing pang COVID-19. Berkumjuru unsale berjurip saya kiwai deki hospital Shimet kibadon hang neh nong ba Shillong. Itu yang ini mentah piwan hang Port Nazaret. Ya ke jitu ke tungki. Jitu ke jungi hana saya ketika basyai ke darban pedi pada sarkar. La sarkar ke dan bentalang. Bad ki private hospital ru banderap ya ke general kam na banta ban ai ke jing sekri ya ki pajba. Iwan tah ne menin pian robat Menin gawan robat mendasi yang ni balasai ke ni civil hospital lasai. Hang ne Shillong. Shillong civil hospital Shillong. Dan sanit pada sigi bayi di district. Jadi mentah ke jing itu hang ne Port Nazaret. Kalau Jadi i juga saya pengen pej ya gini ya keli ya giawat ya ka jing duna bagi don. Kau kalau mentah ki biang hi tang bagi duna ke selender menin ru ngelapan poin dengan yang juga health department bad mentah bedung duna ru ngin pun biang ya ki jinon kam ngejong ki kenang bagi nemdu nem don ke jing dan bedak itu ki bapang covid. Mai marang ngone ke kasal ke kampun Pak Boyo covid. Ha? Di kampun hang ne hang no kasal ke kampun lagi. Ku mau gi pej mentah di babon hi di hospital Shillong jungi. Shillong civil hospital. Dan kumbakan umut itu. Mentah nasi yang patip di Dr. Amanwar dan ni dia semai yang lawan batai kita ki detail sebaro. Tambah babon hi gede apa Shillong civil hospital. Okay, so lihat mo ni semua apa lamali kimbu COVID ward kan? Hai, apa normally ru ngin bu ya kitu baditan nam tag MCH Mother and Child Health. Katu building kemai ya ka bangin le ya ka positif COVID hospital hang turu apa Ganesda hospital. Kalau advisable ban bu COVID ward ada jaka badan ki Kam ngini kadon ka jong building dengan new building ni. Kam di ju building. Idon atli building ha Ganesda hospital. Kani ka new building ga bangi sina temporary mentah nak banta ka Mother and Child Health di balong positive cases. Ba lihat nak lihat government wi iba mentah ka bu corona care center tang Shillong. Kadang yang kita mau government kan bu corona care center pada ki district kota jong ki ai ni district. Di mana kini ada long meeting buat agenda akhir clear dengan long meeting agenda apa jual long meeting deputy CM lalu belum meeting siapa nong stone ada jasa West lalu pelong yang tak siapa Garo Hills CM lalu belum meeting kadang ban strengthen baru ki corona care center baru ki Kadwait League district apa mengenai Kan ukur bila mengkisah nak untuk macam ban keluar dan kat bangila ban penbiang ni persiang ban penbiang ki jenal kam yang ipat ba lalu teragi expect dengan i kira corona care center magi balik ke kota kalau ba di case mentang kila nang search undai tang hapok Shillong undai tang hapok East Kasus undai buat game bentar juga tiba buat si district apa i kembang ngala le hi manga Jantia Hills dapat clear kila ada penbiang hati ki corona care center ko ke all DC office ko ya circuit house ki balong khat kanda jing thia ki balong arfo jing thia telai pu kanda jing thia bentar kita penbiang nam tagi corona care center kita ki nam tagi ENB positif te ngila ong ban penbiang ru sa ki jing thia ru ka bagin bendon ki ventilator kat bala ai artli laitli nang bentar ki covid patient ru te hapo Jawai ru ngelawan, jawai ru keladon ketua hospital jongki Aloysius Sister Hospital yang keturu keladon Saufo jingtia dan kemudian penbiang dan kemudian Corona Care Center. Si itu yang ini nomor ba. Seberban ki ong wala pun extend yang kena ka lockdown. Si mentah sukang dang baik bak ki nuyuk lek bela. Mentah nek ka bam. Tukar krek buat yang. I mentah beli belah dengan nang syak dan mentah ru. Supaya bak ki lek lek trade kita. Samkhang ki jing lek trade kita. Yang tadi essential community shop ru kita syak ban peli. Dia jing dek jing wan ni hadu mentang gempat dek full lockdown. Kadang lai ban lek menteri kita de. Kisah apa itu peli wan. By the way vaccination kita target dengan government kalau tunjuk di nasional Shillong dia spirit nama kemai ini minta apa tak suka ni juga ya kita dan juga pang Substance commission.
Ai ketu ngi na kaliang jong sarkar kami wa sarkar state government ru ngi na ong mat sedang no wat ye gitu ki badai na du khatra do sau sedem. Te kaniru kutu sau pu ar hajar utu vaksin on the way po sitio igatai ulapoi ban ngi sedang no syai ka ban don Shillong nomor wa Shillong buat eki cases de Shillong. Nang banyak ban ai no ye gitu ki khatra do sau sedem. So last kay nagdang sa kamo ban motivate eki niki public ni niki darbar senang ban long pro ban ya fight ni covid ting na ba mentang ber compare la ilong peca compare ke first wave ting Kada kita kada jinisha kada ka ngi kwa ba kini ka kediginan mensya kan ni COVID management committee apa ke community welfare juga kita barsong ngi kwa ban revive yang ikan ni kadi ke jing bagi dari pen ini kita barsong nomor ba kadun bun ke jing lut dari nak kalian jang sorka yang ikran kumno ngila ban supplement ya ke jing yarap ya kiru bagi la ban yubiang ya kan ni ka COVID Management Committee. Ti kedon gisunjuk nang sensar snong UI bamaki kelawan cikmat bagi kuat ban revive yang ikan ni ka COVID Management Committee. ba kanda sa jigli no parang jing aro tin mas dang ni inject ni program ta do ka to I think because but like push ka di each group baru betul jadi pi ini kata terus terus pa hamdan em ba yuri gila to ni shmat kiwan ni shmat ban I inject ni Ikan UI dah sedang. Sedang menle hajar vaccination, sedang menle saw hajar mentala poi hadu arpo hajar si sengiru sedang menle vaccination. Tinggi bagi beri sedang menyawan ban simio vaksin.